dinaom so piolinaw tu ni ahit ito na ngay hozo sinabon sa Win Christ Center family akonin greetings kan pikit win him tunin ni kuahi paso tapi patinin Olimpina nupa ho adi nga topik poy mota akat akagel kitchen zowa ahilaw le zinay zowa midang to chonsi zinay zowa dongmane zinay zowa midang to zon hi in sunga tinga gausap na ahi ti topic mang cha ahi pa chom cha in ki holim khom ki diu kanomin him adultery iti tinga le bible adultery midang to zon kitchen zowa iti pa tinga hi le zinay zowa pasali nay zowa izi hilaw ipasal hilaw midang to izona midang to ichon se na hile hiti su bible adultery kiti hiti sumil po hiti adultery hi zatumin aumin he akhat na cho hile jinay sa nahi ahiwanga jinay law khat to na zon jinay law khat to na chon se akhat na hi ani na chun jinay nai lo nunga gol hang nahi jinay sa khat to na zon na chon se hi chu ani na hi athum na hi jinay sa nahi jinay sa khat ma to apasal le azi to na chon se na hi le na zona hi le hi jong so adultery zatumin akikhanin him Bible even hele Hebrew bung samlatum sangli na hitina sezin him pathinin hitina sezin him Hebrew bung samlatum sangli na hin mizaw sila kitchen hi za hen chule zal khun zong subuin dahan zon panle mizi to zong atie zon panle mizi to zong ho thu pathinin atanding ahi zon panle mizi to zong ho thu su pathenin atanding ahi ati pathenin atu thing ibon sawadin pathe ibo pitahan tizarom ta ahin tu lai inam sungwa igam sungwa ponat ta khat lainat ta khat chu ipiham itiahile nunga abang khat chu mel hoi sel pasal zong hoi ta kimu thei ding na sa ahi wanga pasal zinay sa sumle pa ane manham officer ahi manham nailagaw ane manham kada pasal zinay sa to kingaya chon sijing zongjing mitam ta iumbinihim ani na achun pasal in sunga mi pa abang khat zong chu sumle pa ahin choya nailagaw ahin neya ahi te nga hile masanga mi phata khana ki he khat zong su nunga hoita ta ho to hung ki ko ba nunga bel hoi sel ho to hung ki nga ya dong ma hin ne ya hung chon si jing mi za ham kha zong yum bin he laina mo hin mi abang khal su azito kina zing in sunga azito akina azing zia nu pahin khomang theilowa heji je aso lamwaya dongmane ya midang to zong umdalo hin chukile nume minu abang khalso apasal se peham apasal to khom lozia hepna anala kha dongma anane ya midang to anazonga midang to anachon si zong take hin ahilawa hile mi abang khatsu azino azipa vei sival dam thei moval heje je achu nu pahin khom theilowa heje je achu lamwaya hlepna ha mi dam ta zong ket hi hoi ti chu hita zong le hoi ti pen chu hita zong le biblein jinay zowa kitchen zowa midang to na zona midang to na chon se na ita bang excuse pe zong le hen bible accept lo chu na zinay zawa na zinu na zipa ti lo midang to na zona hile he ti chu gaw sap chan na the chon se hi ati ahin him he ti ja chu pathin in zong he ti
jinei zoa midang to zon midang to chon se ni again serious dan chu mosi ko ma thu som la asagi chan na anapi ahin he Exodus bung som ni sang som la lila ma evena hi le nang ma midang to mi to na zon lo ding a hi tia 10 commandments thu som la asagi chan na anapang ahin he hi chu ipia ve sam dila pathin in zong midang to zon adi azinei zoa dong mane midang to chon se ni pathinin adei poi athet pen hola chon se la the pen hola pangeti hi iso me lo divin pakai men ikitim ven hem Old Testament khanga chun adultery kiti Leviticus bung som ni sang som lo evela hi le mi khalle no me khalle pasal khal chu a chon se na a zon hon ta hi le ani ni hona chu tha te ding hi ti an se jin he tha te ding so nga se ding tha te ding hi ti an se jin he itsan ge ya serious apathy ani gel hitam New Testament khanga chun pakai ji su hitin na sei kin ni Matthew lama Matthew bunga sang som ni la sai gi le som la ko ve la hi le mi to zon bol hun ka ti hi a hin la mi hem khanin nunga khat nu me khat chu amina avena alung thima a zon pia a choi si pia he zong le he chi chu physical time chon se hi zong le a zong a hi tia Jesus Christ an sei ki hen him imina ivena ilung thima I chon si jing zong chu a zong a New Testament khanga Matthew lama he asim ki hen hen adultery kiti jinei zowa chon se midang to zon a serious dan chu pakai Jesus Christ a jing in zong ipi an seyam nupa mi he patil agop sa chu mi he min khenda han ki an sei hi zong le nupa ki khen thei na dinga pha an sa chu khat pen chu midang to azon ji tai lovin nupa ki khenda han ati theya hile ichan ge ya pakai Jesus Christ a jingong serious ta an la hitam zon bol jinei zowa ahin la azon peta ki mando nu Jesus Christ an anangai dam ko ivena hile nupa khat nu me ka le pasal kha cho aki chen zo tinga khat pen zon abola hi zong le alung ti akisi kina apasal ko ma azi ko ma ngai dama thu ma hile ama ni chu ki khen te ding ti na hi boy asi a relationship ma akisi em pha te ki hana pathin lung dei banga hin ko aman te ki han he ti hi chia azon pe ta ki mando no Jesus Christ angai dam chung chang ki mun he ka loi ho khal zong aso pi pa hi zi anei zin aki cheng honin cha khat anei honin cha khat anei zo honin azi pa lo kain azinu so midang to na zong tan he ahin la azi pain apati hon dading hi ati lai azi pan kada lo ding hi ka zi ahin ka zinu la ki si angai dam thum zin ka ngai dam tai hi zi hin ki khan pi po nge tin tu hin sa zong thum lang li lang anei honin ki ngai luten hin khu amang khom ki an he Chukile adultery Bible azihilo midang to ana chon se ja gaw sab na ichan ge alung hitam ti lengpa David hin khwa kon chong sai na ver khom diu ka nomin hem David kiti pa he 2 Samuel bung som lakhat chang khara pa som la ni la ma hitin na season he ipisia David chu ana chon si a Bersiba to ana zong ham Bersiba to ana chon sil pi ham itia hele leng ho gal kon verse khalai vena hele leng ho gal kon ding lai ta he gal ko na achi ding lai ta he gal ko na chi lova in mona ana umzia mi bahin a mi nu hina I to ding I to lova I boarding I bolova I lo na dinga I phatinga hele hebna ki late hi ti chu David hin kwa ko ki mu he Bersiba kisil amu chun meroya sa he zengin he hi chun ki chai sa ta le ane chon si lo ding he amina ave chun
kichai sa han lang pathin ko mangai dam ki thum ta vele o ana chol se loading ahin la amina amwa hoy asa zo sun mi aga do sa kirin aga pui sa in a chol sit pitan he a chol sit pi zo naw ahin bok chun hi chi ana bo chun li khu na ding chun azipa ko kirin azipa in lama a chinom lo phat chun azipa uraya ma he lekha thoda po sa in job koma hi che kasim do ni sun bilong cha pathin e holimping uraya ding hin kakar kana kapin he ama man lekha thoda ki po ama thina ding ma hi chi uraya ki te pa he gala salai ta na par sa melang hinti sa dan ti lekha cho hi chi uraya ki ti pa sa ki po hin he azino me na su sit pia leng pa na chon sit pia na over pha na ama kisan jong at thina dinga lekha thoda ki po ke ichan ge na hitam ai le ga ha salai ta pan sa phanin athitan he athi zowin leng pan ber si ba ani kitchen bin ahin la hi chi hi pathin along hai ta pon pathin along hangin amo is of consequences gaw sab na ipipe dalong ana view hitem akhat na cho ber si pa achapa so ani thita achapa masepin ana bob so athin hi akhat na ani na pathin na in sunga chemzam lang jing jing ding a hi atin Absalom min apa to gal ana bolin Absalom zo ana thilon he athum na cho achapa amnon kiti pain anaw nu aso pinu tamar chu ana lupin ana su thang tan he ali na in sunga na doding kahin so do sa azing ding hi tin pathin na sejin achapa Absalom ana dovin he chukille nangin guthi mana bol hen na zite min khova alu piding a hi atin achapa Absalom athai kem ho chu khova san ana lupin he chukille hi chi a David hin khwa imu do thai cho hi le jinei zowa kitchen zowa midang to zon midang to so seri pathin ade mong pui pathin a hot ho mong la pang hi ki che sana ki mon he mim hi na hitabang lunggel ngai to na nanai kha zong le kaloi nu naw pa bang chun na zinu ni zipa to ki ngai dam ki thum to kerin pathin ko ma ngai dam ki thum kerin in relationship sem phate te kedin pakai menin ikitem chewen he khuti han lang hi le hi chi gaw sapna ko na chu pathenin e hoi do the dio hen he a chai na dingin first Corin bungup lama hitina sejin he first Corin bungup chang ko apa som na kha hen ole mi chon si hon pathen gam alo lo ding a hi ti hi ne he lo ham nang ho lep la en hi on mi zong hot mi zong thil ha ho mi zi game mi hu pale pa ki koi gutsa ne bab kilo se zukham mi han se mi nambol hiti ho chon pathen gam alo lo helding a hi atin he mi zong thilha ho mi zi game mi zi to zong hon pathen gam alo lo helding a hi tin Bible in kitse ta na season he tu ning kanam sunga inam sungwa minu mi pate ho hita banga ikitsen zowin do madang nesin midang to zong in hin khomang po hite hoti halang he uti lo wa hile in sung chi wa he gaw sap na icha te chunga aka nga lung the hi ti hi di zarum ta pathen zo mo si kom anape Jesu Christ zo anathe Jesu Christ anu pa ki khanla dinga ana par sa kha he zen ngel ko ti ti pakai mina a chen dia kan te mo hi e ka ki pai amen